Salam alaikum watukuf kao lomwa tsawa mji mbavi harumaye direkte yangu in. Salam alaikum madamu zna sanjaye anono ze isimu kaziso aparece d'un coup donc haina ijohe abantu ngamjo isalimu na ulindia wana mawanjie sinau kamle haku mjo sanganyezi sabuti hale yaborendele shaze simu za wanadamu kaodo wa abantu kazitsuhe pia sione simu nzima abweni wakati za sasa jo aparece Tony Mohamed mzee. Salamu alaikum wanama watukufu na mstahamili mbabi ntinti mimi ntina ukansila na taale mjo kazarende na ulindia wanda jina wa jonjia arumwe direct wajewa sane wa dunge par la suite wengi abo na mstahamili mbabi ntinti karina uka wale haku per case. Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Amma baad. Kwezi wanama watukufu maislamu wa Komor wajihunda honda me Komor makatika o donatsawa ni jitamkeinu ano wajihunda bonze me Komor wananyasi walio harmwe mabehewa ya kizihiro no walio harmaze prison bali na balika o wafungwa hanzia sto za haki ngali halawe manza rombedu wa Mwenyezi Mungu ya watu harmastabu hizo ya rijai ile kherison sipia heni babanu waloma na mkomor rango alondani hata bonze Mwenyezi Mungu aribasawe neze taabu ikao do ni mzimazi hundao yarite harmaze kheri yarbulemesha mema inshallah taala wanama ikao do mnidungawe makatianu no wajo jailo andunge baadaban kama mtosozo ni heze mtosaza kikawaida nimwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Watukufu tijamano skwale woyinu tibala mada nzima bahi kao mada yongo muhimu swafiru jusele jiri ambe haukaya tsenterepelewa zensu zinu pia no wandri kao nusio hongo homaka na famizaha walohunu nulaya hasibabu de mihajia hatu sualaika mimi tikana wakati na kanzanjeni zambe shao wakati ko janrusa ukawa jamada za kazanjia banu za kawaja muhimu za husiana nezo nongo mazishi ya zonsi pia za ezetwabia za nusio wana wa Komor ikawajibu rizie rengeila shabu hari yabo tena rijari hundu na za saze njeza baada balata leo wenge mimi leo inuti kusudia njeni towe madain ilirongoze wa Komori sutundo andika ole oyinu warenge dhamana ya udora yo wazaza hatu no baba hatu no ananyasi hwenda harmwe heji haukayale swala linu ngilo zero bwa Komori la dhima rijerongoze fatahu en tant que directeur wa heji no andika ongwa mravao no wanzo ado mwimila dingoni wamba ukaze nonga zenda onro na boze nongo zinungizo nziro hakubwa Komori yule mane kaole wainuti na umelange mada ngamjoba kiarmwe mada inu ye mada yasa na yamba ya husiana no wana nezitola ziziro ziwa hundao mahususo aneka okwa jaktimi ankli izongar jozija hosoniri jao iho na revelation za nyumeni za haja usule swala lahu wanruashe warenganao no wanraume shaizo karitsu zambale ongarizie hao shale wenunga mina madanzima banu bahi de mada ya husiana neze ndongo zahe mihaji kawe makatianu ranguye juma ya juzi waka Madina wa Jamaka yabo ngabo nongwe kao wa Komori nge bidom ziju haukaza nongo zinu kartito pana labambe ngari jwauka ya hosonirala huja gasina imana wafundiswaji kiwamba Bilal ikao hakaufanya hazi oharumai mba wa yunia heji hakama hususu bet salama harumaze nongo za organize hejinu hakaufanya hazizi njiena fatahu en tant que directeur wa heji haheyaba nusiku hatuwa revelation zinji za husiana na fatahu na belu harmoda nga manyifu wa mali za kaufanyishia
karijatsa harizinjie haku haukaya karitujwa abahe Bilali izo yakaufanya haukahambeza wala shejomkini hawalaba wajwambeza hahe shari rengezo ya hamba ukayangabo mali za evaporeha za timizi plus ya 300 million harima wakati kao hatsaha wakati belu ya kayabo ya mbuleze nafasi za kufanya auditi na namna yenda usoni watu ndeze mali kajaka ukiri wakati mgomri ya haja do yaja ya msalimisha yamni kazereleve za bali ya mahamitsa ya kamili vahe 2023 hajua hakansi hafanya tabukhithi haruma mali za zidi ya 1 milliard et 100 quelques millions de francs comoriens wabakisha 771 millions haruma eze konti na abongabo mali zenda zaliwa kabula hula sudi ya kaubidwandu wajanizo kabula zikeho konti kazijonriho konti ya ningi wa mae bank ya mae konti ya heheji watu wa mali wavanse haruma ndongo za kaubidizi fanyi wa sudi halafu baada wajamali zindo wajina za hemi haji kejabidi zijazifumbulo kazurudize nde zilibi na balaya rengwaru mwe konti sheko bidi ya rejaru mwe konti mali yoke joneha mapesa ya timizi 300 million henda zilita wabahi kazi tujulangizo ndabi kazi jani kwa ushahidi kabati manongo zanongozi kazo waka shaizo ndongo ikao riwano bahe woi dhwamana wahe heji hahea yabo harungowa wifatahu hakahone sambabi zanongo za Bilali na humswifu za azizahe bilako ajanji ya harima detai ebenge yabo suje yo yamaliyo yungari hontizio au kayangari juwao kaya ngasina wananyasi walo ulabanu na waloko mori wadhulumisha ehe jinu watsoka zwanda bono henda hata watsuparo do mahala yu na boze malizi ka hankese wane serikali mahususi demba wa yinu ya husana neheji shazo nongwe kaole wo yinu ngaranzori jokwipe no wasawadio homaka imakatiri zambo yanu rijera ambe ukaya nusu emanatsi pia nusu yaho andrika odo walo na ze agence mahususu wandukongo harme direction ya fata zenongozi birao maka makatianu ranguma dinata wasulimaka kazitsinje mahata bwa komor na msane mzijue ngabo wandundasi watambi hao harma zenongozinu la dimari zambe video yinu iwaswili na wabaha iliwa jondongo warende kablia zitijo janziro baizo desidu ngwenda wajau benge mdunge na sui hailombi benge mdunge hazikatsu shinda shaze circonstances wizo za honda mahala jaiho yekaka zija facilite wa wajau yabwe mruwae ngondo yake haruma uziro yabwe mibinga mwanzo nandise banu nambe ukaya ngamandiso harumwe suije aho wanazonyo hatu walio Madina wakao jamaka wasaidia owaze wa hatu neze fami nereze ukaya ye director wa heheji hele zina la fata hakafanya conference ya hakahone sa harumaze nongozo maka basi mengo nimweze nongoza hendongo ya pointe dua harumana zonu wa Komor wasomea usundi ikao wohuja wakati wa heheji waje wasaidie ze famino wa Komor pour lui ngono kaketi bénéfique parce que ngazionesi hao kaya bwana zoni wao ngwajwa rengesha hulasha ya mihaji wali warengeze plasi za hao walala halafu bahari yabo ya mihaji ngwa tambi hao na aboze nongoza jasi jironu mwaha ngazi justifio kaya yonde contraire shanga manzone lezeni rende hommage wana zoni wa Komori wa nshiwa harmensi ya sundi ikao ngwarengao riski parce que kabwa Komori kamtujua harmaze information kauri nikiwa banwana zoni wa mekawende hula wahea na droit ya wakati uzima wenda waheji harmo wakati wafanywe maisha hao ya msomo harmensi ya Saudi Arabia wa Komori wenda weiho wanazioni wauniki wa haki ya wakati uzima wende wa waheji wadhurule kaburi la mtume baheka mru hendenda kalwa abili sitsonzi ya zaki haki hali yo abomre pariswa iho mrufungwa habohe passport atamakati mru karenuvelewa ila visa ya haki yabona nzarambo kwa nazion ikawale wainumru gushoka mbabahe ngondo maka hauhe shoka mzazahe ngondo maka hauhe shoka efamiahe mjomba haumru wa fami benge mru wa mji ngujo maka lazima mru yafanye jitihadia heye holiho mahala wasawa hujuwao wahutembele yao nabo yakawandwa duhazo wenji wende wasaidio wazeo hatu nwazaza hatu helikawe hazoa na zoni ni wako ifanya hata wanu magidi wako bali waneze agensi wakwa shindu zifanya
Haukangwa ujwa warenge wandu watsana warenga ndwara ndarwa balia baheka bosa wende warilebwe ngabo watswahi wahenda hauwe nda wazurule kaburi ngabo watswahi henda wafanyaze turu ngabo kangwa mbongo aleme wao yabo wandu wakorenge erele yabo duana zoni wa Komori wahenda iho surtout ka hujo kao imbaba hao hawo imjomba hao haumru mju wao wekane tikadi shajasadi sausendia donc wanazioni wafanya hazi ya haju uharmwandu wendo hedge hata mwahajana ngabo mwanama yanambioka hakaiho wakawanruwane mihaji yakayatawa bahiba kamnashoni mumbeni shakajani kale zina uwende yakahenda hata yatsahoa ili na bwandi hawatawaza msinadu habangabo magidika wateka wende wafanya warejei waturne waja wambilo abale wandu ajina wamba walemewa donc wabwana zoni wanu waloiho ondo akaufanya zehaze zinji wabalo wandu wendo malukani wabalo wandu wasedo wandu warejei rondo harmo umra rondo waheji wanazoni wa Komori ngwarengoze riski hizo paske hiyo tsimale kaungo na droit wa hupenetre no warengaze riski pia ili wende hausedi yo wandu ebenge keja question kale oyini mnashioni hende hadunga na mndu haundumbendu hali izondongo kaoketsu bidizi tilwa paske izondongo zendo za reduce ndongo harma katika ngwanzo warenge ze responsabilite zao wazirumie harma wandu bila kwa tufanya ze dhamana zao yabo kwezi wa Komori kaujahanda nirjerambe ukaya vanunga bonongo zinji skojiro heji ikao sisi karjaparo jabanda zamba shanga sina hata wandu karibu nasi ngasina wandu wajuao wa miji ikao wendo mala iho hatanga wandu ikao nusu sunchanga jepia nusu yahe magidi no wandu akao kaona ho hata le foto kwa wahi warenga hata zila ngamali zao yabidi wahule makati wo tuna mtaravasho waziniwa izo nongoli zijuao zila mali wabali ya wende wafunge ze koli zao huja makati wafanyilo amirambe bohari yabo waziniwa ndongozi njisi uzijua harumwandu alao makahuja siukana wandu waripara na mdirongole barundo ni jau mzazangu funa nende jau haja jau hazini wa jau shasi sisi todambangari kaone subra haboritso hanza ukaya inu sujet sensible zindongo za huswedini imdenguzo ya tsani kao mwanadamu Mkomori heni mwanadamu Islamu ngwaniwa waswili yabwekari ja rifanya dongoza ufanya bezi ngejoka na uziro shobanu za jabana la dimari zambe ramba ukaya uwandu ikao nusu ya agence no wandu watendedwa nifata ngebidiyo ze responsabilite zirengwa heli ya stahiki yenga mjoka hamba ye voli ya vili ya kauroha moroni le 2 juin iwasuli maka bahiwaro ha 8h du matin wawasuli 14h Madina bahi wafanya lera za timizinsanu hojuma yabo uharume makara yao hata wajokonjia uharume ze loteli ngabo wakamjaho loteli 19h ngabo wakonjamo loteli 21h izo tunongo nitunga o izo andu waloma kaba kwa nojo hambandongo ukawasanga uharumashe ibada shangamu mnadhirio nukengeba numrulobo kaburi juwa mtumu yeujwa hadore nga yerongwae hambezi mundrau ngamu mlabioni mjodo juwa zinji harumaze nongozi jirio emakati yanu harumanusu ya mihajika ongo omaka zenongo hizo kaziti inadmissible ukaya wanadamu wafanye msafara wawasuli bahanu rangu saa 8 za Arabi Sauditi wende wabaki yabo hata saya handa za masihu na sararu za masihu dabo wakamja harumaze loteli zao hasibabu indini zilandongo zitao haurahisi zilandongo zitao zinegosielwa zilandongo zanzo zila tsenongo kaya watike mali zinji zende na bonga bwandu walao harumansi zindwa jine kao la dimambre waswili ya undembaba na alale ya vumwe ya oneze nongoli joka ukaya kujwambe kandunga wandu aduhazi donc yonongo ya handani kao ibiri hauziro ukale oyinu mihajiyamba iwaswili rangu 14h za Madina wende wakensi ya wata mpaka saya handaza masihu na sararu da wakonja moloteli kazi jazia yabo yembenrwa hulatsena gyo haruma hawa nziro haruma o haukaya yeheli zenongo zenda zabalonu mwaha kazi jabali wa hamade kawaida yokaya wanruhenda holotela ndo alio yabo lazima ngabandu ikao ngwajua wajure susani eshahulangisho yabo ngamwendo mahali na balezo nakanza na barma eze dongo zamba kwa wanazoni ngwadingo ndaorengesha ulashaye miajwa hila banungabo mihajika o ikawa sawa roha onde bukaburi juba mtume hawaro haonda armaze ibada
wokwa reje yu hoteli na bwesha hula shamtsana shohandi swarangu 11h ta 13h yeka 13h birabo asa wabaya ze restaurant yabonga bwandika watawo kwa reje normalement ka bide shahula shido baki shake jabidi kenga bo wanazioni hauwa kazizo kango ndore nga shahula shahemi ajua hila harumaka tikao mihaje minji yekawa sawa roha nusu ya hao wotso baki harumaza ibada no zungulia no wala komisiri ni waswali ze jamaa watsahambe ndri harumaza restaurant wali ngewa jorejei yabo ikesha hula shandi sa 13h hata somahani 11h hata 13h wabaya yabweni urejea sangu jokaka no kwenda urembendu yale mana wabaya yota hununyi wona harmoni mriale ngalotel ya lala ikate petit déjeuner bote asi bahia bo bahalera ukayarangu 7h hata 9h au 8h wanruzia abweni tsujondi ho reception ya bilando au restaurant da hala ya bo bahi donc yonde heli hosko fonctionne shezaja za jiri hindi za jiri ndo kaya unumwaha yeshahula da presence maranikiwa kashitsu ngabo restaurant ani ngabo hotel ikawe shahula kashitsu pishiwa hotel wanruwa lilolete sheza hulanga zendo zipiwa ziralwa zijaho reception andwa jadoba huliwa mandwa katiruko armaze campement hauandwa lo ndahubini hunu kandaani hauwa prison wadoni kwawe hida donc handani ngisho ishashi kadwabili yaboma kati wandungu atabi hao paske ngebido ulide haukabo kashitsi hamandu warenga restaurant wa hansukaya ngabo matraiteur wa préparer shahula à l'heure wanduwale donc ze conditions izopia sfanyokaya yemihajinu sio hao ngwa harumatabu waja wakola waiho Madina wahezao Maka juzi juma ihoze ndongoze nde kazitsi nyangu haukanga mjokaya yabo abaha dabondo bo minando warelebo yabo ngabo wandika worenga zehema izo amatanti si uona hata boka magidi boka wando adingwa anime wosomesa darasa woka homoni hula watilwa ze klimu wakabala normalement unumaha zehema ili zarengwa yemishana wandu wasa waloiho walembele ya surtout wandu waduhazi haukemishana ngwa himao mirondo ya majana na mtsiliwa zoka wanaba hazembade za kindudu hazi surtout wandu omezinji zikansar mwesho kabatsi wandu ikangwa shindo wa resiste wafanya dakika mongo miraru ya utene watinokawa nzaonde mshanani halafungo ndo wahime mirondo hiyo ngabo wasa waleme wao haupasiante ngabo hatambesewa jondata wadota protection parce que kwa na ushinda do resiste armanzia mada hizo watinaze riski za infection za mishana ya nzoende lwani wandu watimiziziwi na ziwi harumalera yondongo ilo nziro haku donc uzenongo kasja favorizewa o harmo wandikao wendo heji unumwaha zinutsinongo zandisaleo zinongo ikao ngizo ngasina muda mwinji shasi sirtsodo sana regarde subra sharanguri wanoze konferansi mbili za fanyiwane director wa heji yaka utakliwa na zoni na honesa ukange harme droit na yeye ajionesa ngujilave rikansu kaunu mahanga job server jue situation helibirao zenongo katsubira hawem arimambiao ni zonongo mzijonyo nsipia heni mri ahunda bahati enda heji ngabo wahunda bahati wahunda ndundao ngabo wahunda bahati wazuba harma agence njema ngabo wahunda bahati wahunda magidi wema charme generalité ngabo andikawa tazemali wabali yao ngabo ikao hata wala wandua wadungo nao wawasaidi wafanyeze koli zao ngabo kwa wa detourne hata mafoto ya landwa kore ngabo alkamba ngabo kwata okwatwa hiwa ya renga dongozi njizi kobira iho ngabo ikawa kaibidi wabaliwa warejei ngabo magidika o wavuriza wende na zahao izo tsinongori tungao izo ndongo ikao mihajilambi lokare kaende hula ija ndungu ko hamamwa na mtiti yabonga nzomrazie bangano yabonga nzomriazie ndongo za mashindano yabonongo za fitna donc makatambe senga bwajao watsosubuti hamba shanga bwekao zero zao kazitsu resiste hazila waziona ngwajo wamba mimi ntitso amba ndongoko msaizono ngo raznia shirizi juwao harma wana nyasi wala mahala iho haja na wakaiho wahamba nezijiriwe makatiriza mboyano ibenge kwezi wa Komoro na mtafadhala ukabano hejia hatusi wa Komoro garanzar do fanye ibada shijoku balwani Mungu deja si singar jipozo ma question en tant que Comorien mimi personnellement mimi ujuzi samakate bane mafundina wajoa do rijibu parce que ngamona weze riski mrarengao
mrumdu hazi wenda chulo alma fete yurula yanzo abalo ende bahanu yenda unda mram hejize yende mrungondo yazifanya shaka tuzifanya hamwa nswafu shangu zifanya haule ukayani hamakati nashwa na weka usambanga we gidi hukubali ubale wandu wende wa wadunga mwende yabo yabongabo mrikaka no shinende yarelebwe yemronga nzo ya hunde mramrelebwe yabonga nzo bahore kandawe rekango tsaho mrafanya shanga nzo ro hikubali ukanga mzifanyo halillahi yemruoi shatsuka ya hamabongo obligewa hau declare mapesa menji na jawani ndongozi njikaonga zirende ho business zenongo izo sava pa bwa komori ganzero hike na furaha mrakubalukati bala waze wangu mrakubalukana nruwa hujumangu mbule no wanazioni mwafasiliteze mwaye bengenga joka ngizo hau zero shawa accede iliwa jomsediani zenongo zinzi fanyishihe hakuwa na zonu wa komori hongwaru yao ndongo ikao kaisi nyangu mimi ngamtsojuzisa na muimagine sisi wa Komoro wenji ikao wandu walomanga waodo wendo heji wardi wabeho walo Komoro heji kari hunro maliban wa Komora muziso armwe mafundi yebanu zemaliza mitsango zinu mfano hadisi ikao sisi mdungu johanja harima mtsango harengema pesa bila balala ho mtsango kujatimizi hondo heji yabongi wa hamanga wa harumade nengolibo yeba pesa langa ona droit yende heji haukati na droit ikautso jofu maudu basi wanadamu babakishandu kume kujahi wa watsangia banunga bandu akamba riswami shezo ndabunga bandu ikao haradhi za mwoko akaradhi ni mafundi na nywandu ikao nga mwele wao mbabizeno ngozini ebanu mkomoringe na droit yarenge mapesa yarenga harumwa mtsango Faransa yabehe komorende yabehe mzaza heji hauya jijuse wa yambali yende heji harumwa mtsango ulo ankuru watsuhisa hauke jakiri haukayongi wa madeni yeko mtsango wisapia hurenge mapesa aho sebo shekango ndo apare mapesa banki ujewende maka haungondo wa himaru mwa mtsango renge mapesa mtsango lo ankuru wende maka ubale mzaza haubengendawe esike zono ngozila yehejilanga ikubali wao na sirambo kake tubidi mri afanze no ngozila bileka mrunga na denemba bahanu mri ai trete ekao wanane mrumshe kwa tina mbendwa hula ufanyeze kurusu za hao wahensize ukesiru kangwa jonda mbendwa lo malojo kahenda ngeureze malizila wende za homaka ngabandu wenji kao zono ngo hizo ndongo za hejile wozirende hapo hapo banatango no mruta hatende hende hafanye hada ge hajondo heji hamba ikati fanyanga danga mjondo hejo katwa mjondo janaba alhaji katika zomharuma yeni ya hiyo paske ba ndongo ndenia yeni ya yokanga mtendezo adange nende heji mathalan eske senongo izongizo ukamdwatso amba atsozamba tengone hali ongizo na nfa ubanu kasina mfa yondongo yabili yakadwararunga jokanga bwandu ikaongo ajuhole warenge zunga za manyahuli warenge mali za manyahuli wazihuzu wapasha wende maka bila balanga bo fami bala mwananyuho hauwandu wabidi warithise no gozila watsora disha hutsorenga badawede mhu hauwende ujojo ubarizi upasha henza ho makezi nduzila ezema lizo giona wajibu mrende maka bala mdongondo ya tembe zeno gozinu nganzo makato wa Komori banizo tparoza mbabanu haruma direct ya hangu kaya ijoka masula hauwandu wadingo tsa hauwandu endo maka inurambao de magi dwalona ze agence haukaba hayinu zenongo zine male mafundi pia bayo wabawe matso mafunde menji ondo alo na agence mafunde menji wa Komori ondo alo na agence ile wabala wando ndo maka ngabo kabati mrujwa na sui ya tunde ya juwe ze origini za heze malizila kabula yoka ya mkubale ya mtinze bia mtiar ma agence ya mbalenda maka ko hamanusi hatu armoaze watu wa milanansi lewe inu milanansi ilala haukaya kutsuona mru nelahu na bati sihingo tsojonda one mru amjani parambe nzofanye hada na wala mathalani mjombangu nge balange mna mji kamina mazuki wangu kwa na mji kana hambo kafikire maguzi ala wajuse ujojo ujuha ngutsono kaondelo na zemaye nzofani yodemane kao harma mijimi njabaha gondo hundu wandu washia waze hao washia wajomba hao washia mazuki wao wasakaze miharuma ila mdungedo akanti yeno waze mrahanti mjombahe na mbabahe ngwa bangweni wakanti ngwa tingorwa karata no paronda wolomo alikono watoto wa mji hakubabu asibabu kaya wasawa iloka bana bange bilweke business ya dayinu omuhimu eke motengu joshinda to mapesa arinike rijuheri to maboshoni yejijodunga bo yonsanfu yabo ila valeur ya henda leo yinu kayiti yodemane ka wandu wanji mnungu tsamba mnafanye nunge joko kama procedure ya utsoka mrati jondade zwani bani yahe hawajo ambaka jashindo zifanya shaila valeur
ya doka ya haruma zenongo zinu yo ila wahale singohona haruma mji moto wa seza wala safanya dangondo ya kensi bahanu wazima aswarifu yena wa baba ebala ramkamchitso wo watoto ala wahafana mo nguronso wa jombahe no wa babahe wa jomalo wa mrongole dahon waondo wabeshe mahari yaho wazaza hao wawahimila wa waloza bahimana ngujoenda tulwa shonga hariende yake mrumbaba ya hensi wala wa jombahe wa jomumila maudu wamvaze nkanduyende wamsindi hahende hasibabu indriende ulone mapesa yende ulo jau abo zenongo hizo izongizo sawa ne heji makati yanu mkomori katsonda heji halila hiyo kabalango shelokela nguzo ya tsanu weyalona mwayenge bido yende nono na mtsona za selfie mafundi ngwendao yezinu hale hotsoka fundi bondo mbedua mpakotso mabokaburi juu udori tola bokoma katie inji ila kutifanya halila sino hujoji concentre uhense telefone haukason si piasu ka molekoli halmaze examen samblo kakabati droit téléphone bala tula tsokango joka utrishe nana ila déconcentration haukanga bandi kauze telefoni zinu ziwa dépasser longa banada mwenjo harimani magari huna sababu neze telefoni zinu ndungu tsoka na telefoni atsonda no angalia filmu na jau hata mruha joka bala ila feruji mruha yiri bala haremo hafu hasibabu ndingabo nongozi nji donc ule wenubo manadamu wenda bokaburi juu hamtume ze selfie na ziziye ujikonsantre na ibada ya hao ikahu jo hanyu balale foto go jones shamdunge harmu ya mviyo ngwanzone sokendo ndo heji hasulibo kaburi juu ngwanzone sokendo lo harmu heji ngeja ngwanzone sokendo lo harmu heji yezinu hasibabu ndo kozo ngo zifanyo hamnyezi Mungu yongi wa made sala yesu ala wakatulo bala kutina mruasa wa humfikiri kutina ndo za ujikonsantre daona Mungu eska uparorenge telefoni yako swalani hudoji filme jamais de la vie ngema no fanyo shile ndipo kwa ile ibada donc utikanzane lezo kamkomori zenongoza hejinu ngabandikao wazirende uvantara sino wakati mswali yomi sirini wasa wafunga haya yedo film dabalu wakatufanyoze turu za alkaaba wakatonde ngorolebo ile bada ngengo joka ufanya bada ulovumbwa Mungu halafu concentration ya ngo film ndi bokoba laba yaze fikra zila wahula shanga uharma ho film ngado uona werudiwe somaneze commentary valangu angalo wandua hangali yao kanga woheji no somaze commentary no nariziye ebenge mimi rangweza fata hujezae heji tika ujabanu ujerelezano ka wandu alona ze agence na mtafadhali baba ngabo dulma nyinyi kamsina ndongwe kati business ko jotsa hajue jodaye bani zonga joka nsido tunda wi na msitunde haukale we nema neni mratingo soma hitima dabu yake mafundi wala waze iman shahale mafundi we paraja soma hitima uhuzi seinu yendi awambri anda TikTok zia dongo za TikTok una hitima yo sana rien à voir kairibo mwanadamu ziani imani yo kainji shahato jo paro ngotshelaye 50 euro ne 20 euro wehenda kututsa hojue walana ndongo wabatani wandu washinda na Facebook shanga we tayari olamri abira rujamru olari mri akala mru ngusomo hitima wefundi kututsa ngotsobeshi obeha ebenge banu zenongo zinu izongizo sawaneze agency kaubidi wado zisa bumana mshwaha ibanu hukubalukango ndo ejeze malizinzilanda unumtsango narenga ukumbi ziyaba ukumbi wongo na ndonji watsangia ngabo malizi lobo hari yabo tsojuheli zalawa ekazi numali warumi ya hele jwafu amolahu nembaha zaho hawakanembe ndwaho wahuza ujwa ukahuyuleze mvuzaho nonde watekeleze badainu bismillah narendele shekazi numali za mtsango ekao mathalan raha kujati mizizo wenyo mtsango utijoja mauduhure jedingoni hufarika ukudashinda waliba babo hulembeheza shinushunga shadahu yele daho linumkaradhi yenganyi wanga ikanganyi wararwa wane hubanda urengo huzu maudu bajambele wala wa hatu ya satena ziya utsende kairu stahamili ufanye mbahazi haunde nrushaho binafsi uhuze ufanye zenongozini shangono anduleo wande yabo misa kufanye hada yabo harengala mapesa patuwari mwe hada yalataraka jaliba wala nazindwerewa balangwa nzoenda ajuwe paro alhaji chukango ndo hamnyezi Mungu ndo ajuwe paro alhaji fulani bobangweni yabo yongo na mdadindi yebenge kwezi rikau jari mwambieni kwezi wananyasi wa Komor zenongoza usana nehe jinu na mjoka imde nguzo ya tanu yaho silamu mkomori ngufanyo pabaji nji harume dini inu tibureheni mbudari mwao rango wandu ikao duwari pangao zehe jizinu remadho amana wahima warengoze malizaho wa Komor mruyendao hejunu maha yalibawo 7,800 euro sepokuo
7 800 euros yo presque 8 000 yo 4 millions à peu près ya puzamba hindu yo heji ya doka zuhima jana mararu ngari joka kwele mesha kati mangu zenogo pianga zeyao shabanu sisi ndo akomori wasichere ndo heji sisi ndo akomori bahi banu ngabo wa Senegal ngabo wa mala fulani ngabo ala watansiza hulera hanasi na renseigner juwe parce que heji ya mrum komori rijuawe niveau de vie hahi ukayangu jare mwazuhima jana mfukare na mengo 8 ngeyende heji kamem na malizi tingo detourner watizo zambao jau nono na mfanye jitihadi bwana wa Komoro ikawa zaza hatu wa baba hatu na nimrujo kofanza na ngozinyede wanruwa ransenyendro wa baba hatu na zaza hatu watane wa doba karma makari harumale ransano arera mfukare za kamili watinokawa njaho lotele sayabid wadoliswa shahula kadonzima usiku wende haruma mishane kao mrumze wa hatu yato ushinda mrumza za hatu yenda haruma mrondo wanruma janamani wanzoenda haruma mshana mzima haruma zee mazilo maka no condition ya hezeji vanunga tsingo tabandani do magwando vanunga tsingo ujitajirisa hodingo ni mwa Komoro ngwadingo ambaye yo halata joka asili dizomfo mao ya hambata wanru ye makafiri wa joka na mziwanga nje na mziwa iho hule auka wanru wakao kwatina imani wala washeirundi shami mitijani garde madanulo ni mabienuka na mtafadhali ni wananyasi mwendao heji mjoka ya heji inu zinsino zamza iningo sawanesu alango sawanetsumu kena ukirima na Adamu Islamu husahu wasulibo kaburi juwa mtume husango wafanyo sheibada ubira udorenga telefoni wefanya selfie no abanga mombodu anambeja banatanga bonongeka mrujo azamba horohoni bileni mru atitoshia yebenge nyinyi wa Komorika mhane pwari sino baba mweja hununga mswalio ekamsa mfungu na mdengene telefoni mdone sokanga mswalio haukayeka usango fanyo turu haweka usandengo rolebwe haunga harma ibada fulani harma heji kutina wajibu rudurenge telefoni yao kabala usauji constante nga usoni mwa Mwenyezi Mungu ngomboze nongo zaho mpaka ritsojozo ambao izo tinogwe kao zaside zangajo wa Komoro izo nogwe kao uondawe shila balaise fadhilo ndabala zila karjonda sinawe hombe Komoro nuru ala nuru abo manadamu ngombe ozenjema shakari tina wajibu rangunyi mafundi bingenda mwe hima ye Komoro ke jau ihe jau balazila ngozambo haupari shakutu zamba henia sino hujoji concentre uzime telefoni utoposhoni uhime wombe Mungu hata udomo na jau wefikire helu imagino Mwenyezi Mungu nezedwa za no lila na indini kakutiho shatsoomba ukanga bonda atawasule daraja hiyo panusiwa na wandu waka oswaliza wenda atawadolila maimamu ilahindi wala vrema wasango connecte ngwa elewao ngwa juwawe zondo warendeji tonku Mkomorike na ukiri rijeba nurunde wandu warengo wazaza hatu wanasho atungo hunungu asimbu hao wanungu asufreyo wawabale wende mahala wandu wadu exploite werenga magidi kawata kwa tufanye hazia hao shawala ndu wende wafanye biashara walango ndo hula wazaza hatu kwa tujuaze mali iheli zikao badili wahula wabalenge wende bala wala mna nongo ya jofarali jana wende wamba majana mani zonongo zopia ngazijirio ngarizijuwao zonongo zopia ngarizijuwao ebenge icha wakati ruwarongo zeru wambi yokaya ye mashirika ikao ngari joshindari ya benu we hori jao harumwe mashirika alo sava parumwe zonongo zao heji ngari johamba shale we inufatahu nge na dhwa mananku harumwe wandundasi waroha le 2 harumwe voli ya kauroha huniyabili le 2 ikao yonde voli ya bili ya kauro haenda Madina wazaza hatu na baba hatu na lanya sionda bakari makara wabitazelera nsanu nge wako tula moloteli si haki ye shahula shao shito norm ye mishana hezema ikao onde ngwa omaka wajundo wandu majana na majana wando haruma mshana mzima se conditions zilo ça va pas na abo mlungu tozu majana mfukare na mengo 8 zozu majana 8 za kamili mriendo heji haruma malikao tizamba banu karitsujo kama ngabo wapara karitsujo ngabo wazima karitsujo ngabo wadhulumu haukanga bo haba wa Mkomori haukaya upwari ukansi hawinji dongo izonga rjo uzija haruma mada njokoro abantu yahusiana no ulezi helira deleso ana hatu zanongo zijiro zinupia mbiro mamba jau zinupia ngasina pari ya responsabilite nziro wa jau rijo hukumla rangu hunduniani na hukumla hunduniani daboro nonu sawa na hatu wafao maprison waula yawe hifa wasawari tawa zila dejangari hukumlao yeri jerende yuhendera uzisiwa ukanga simadho amana kabla raho natu jatimize mahakuma na 8 wabalighi wajokabangu wafanyomba ndongo ya kibinadamu kari na ujuwari rejeze zenongo zodingoni na wenchi wasisunzusa
wadungu ndongo za mafiti hunu mkomori kati na mbandongo henu wakatujo ndanza ubuwe kunaho na ndongo za mradi za mwana mkomori ye kati na ndongo za mashuhuli zinu bahi izode za hashirisho wa babano wazazi wanaturu wa delese wakatoa eze exame ondo wakatirebidirimilo wana yonde nsuratsa wa riende haruma zenyi kumbi imagineo wandu wajoka komori rangu juin juillet août ya wandu wajahunu kwa jordi warenge septembre octobre atampaka juin tena watsona mna ya uvumzia mkomori wa fikiri mwana hau ya ufikiri ndongo za maisha hau shandongo za batani gewa natu wa johisaji twa manzi maronda manga ikawo ni yako jatsa hunu ajatsa hazisa ngamonawe meshalo hunu zenongo hizo pia ngarjo uzijabana harima directe jao ngarjo hamba zenongo zijirio wakanga mina information zero ndondo za usana no ulezi nezetwa biambizilio tsinda hunu komori deja ngabo msiba walai ya ulo mziro harumaza ngo zaho wandu ashe wajirengao mziro ndondo wandu wadaho dzima watsingo urengana yondongo nziro bakomori na ninga mzono mzahabo lisambo banu sikaruno johambetso tsidezi mwishia mwelewa unkekelewa mnyezi Mungu ajalaze nyidozi janga monao ze preuve kabati namno kabo boltatso habanu hambaba ngamonao wandu wa kwatu jidziha zenogo pianga zi filme wao ngamnindo wakati ndini tsana mjom devoile waze kweli jindongo nziro hokandungo harumada ho balanungo dahoni walandu wa fami ikebalandu ndengo arengana wandu ashahandu washandro mehandu aume izonongo nziro bakomori na nyinyi ngamzono mzaha shezonga jozija mtswambe suje ya leo ya huwanashe wamba wendo ufungwa wa Parisi wandu anzalo lane jau izo nsuzinja haku shatika ujarumwe heji shatika uta parenthèse ni oneso kaya dans l'ensemble yensi ya Komori c'est fini au kakartina bopulia yekata unwa heshebada ngabo dhulma na ndrabo na makri yabukarna hasulibahan ebenge kwezi wanama wa Komori mtswanza ndo kamle haku harmaze sujet ska ujanjen mambieni banukaya uwandu walo makai makatiana Mwenyezi Mungu jo wasulisha salama shanga sina nusu mtswangaje pia gasina nusu ya mihaji walo harmatabu ngabo wandu ikauti identifiye banu evoliala warangule 2 ngabo nusu ya he mihaji wabaki harmwe makara rangu leransanuza kamili wondo ushashi ngewa ka accede harmaze l'hotel yefoti ya he mihaji watso jointi yefoti ngereje yue directeur wa heheji no wandu wakapanga zenongo hizo richo jwa harezo hindini kati lotso kambe sabu wakautsa hanongo za uraisi na namna onda patu watebavunu zenongo zahe shahula ngazibiro hau zero zenongo zahe mishana ngazibiro hau zero watinodi wazeki kawaida ukao yongi warangu muda ze dhulma zanusu ya magidi ikaungu atingo profite justi wende hula ndo wafanyaze komersi za hao wasangu endao ili wende wajanji wanu hata nufu ya hoa na zoni nga manzo nambe ukana mfanya attention parce que ngaru onao ze arnaki zilio za wananya aswanzu wafanye misafara wendo harumaze nsinje wizo wendo wahundra Komora amanda wajirende magidi wawapula mabosi wendo warengeze mali zao wawatsusa wanawe nji wa Komora walongaze mali zao hatanga waulwa harumaze desert tokurkanza rabo kekanga wanazioni walo yabo wanzo walo njari mu msativo huo wajoko wazazanu kwa tselewa wababanu kwa tselewa nari wa profite bandifanya jau naziziye haukahanda ani mnashoni wonde twama ilindo Komori maudu eketso ka shaminga mjokaya zero turundo nizo za huwa na zoni wa Komori walo sudi ngizo positif parce que wondo wafanywe haze inchi wondo wa wanao ya mihajieta wanusia haungwa watsahao namna ya ushinda wa bali ya magidika wale mewa wondo warengwerele wanzondo madukanu wafanye se commerce wali ho mala wali wasome hao wondo washindo wa balia donc wandu hamanda wao ketsubidi wameto en cause ngabidi wa contraire wasediwa yeyo mrungu joka harendeje kamrende hula honwe mwana haumana Mkomora mandaye usomo hula hahafili hanaye harenge mdo atamdo malukani haseda mdo mbalendari lebwe hajusa ulende hula kubakisha na rali shiyo hamba Mkobo mwana banga uhunungo usomo ende tama atwaru lindo maudu ça c'est bon shaye joka nzuru deke mwana hafanye contraire ukaba na mtsodulu mbaba woya wemzadzo izozi ndwaji shanga mjoka wandu waloni mbaza hao walalao kwa tina besoin de wado la l'armase place wa baba ono wazata hao wa wadhulumu wandu warambwa wa nsinga onombaba hanu bobira benge minui warantre mo hao wa utsindo wajeni shanga mjokeni ahenda d'ailleurs wahende parce que ngena mru wa famille wahe ya henda ende msaidie kamu imagine kanga mwoma kamsomo iho sudi sablo kamtazangu ngujoheji bengeti jamwe sharma mjindini tijovu wazata hemi duno naswili
haukaya bongi wa matsi yotsi hundu bahati nkuu nedena himile mzazi wangu ni mbali atende arelebwe ni mbehe minani vile nizungule minari malkaba ni mfaza wangu yofura hanku umri ya wana duniani kama nzani waho ye kamrumo mjini hendongo zonsi pia dejanga wena zerehema zila ya kadwabili hutekeleza wajibu ya Kiislamu ikao wao ngawe fier donc bansi jana banu njerongo zo andwa serikali wajokazu hima jana mfukara na mengo minane wakauti mchezo armansa makomori leo bengezi beohani mdulo manga izokari tsuro ndowa ununga botabu banunga mfikirwe manga inuketsa mahali Faransa na mfehemu zenongozi lo hunizo zibadili pia nuloba nguchodosi temwanye vandra bwana na sukati jengo abwa abatuse hamba na mjemone zoro nao bahi hunu wa hatermu yambao nsojange tselewa haukati mpaka mjeban uonoa na nyumba rilalo wanu ngesa ila ai memruna haneze vila za Komori banu hununde hali inu iyongo jwelewa shanga bozilofa ila ritsojojo amba mrati je haukawo nono koyatendawo nono koko do hulwa na wongu wo hunda mbendule yamba juna atuvukali juhima iyongo je hunda ule shanga boza shavire bonsi juvani hakuwa Komori owana karitsuwa beleheli wastahiki owana ruwadelese na yole mba faida ronda manga juzi tiono mana mtsujini yako babusi wa haruma itilo haruma tijila pajindini basi hamba ukaya yeye hauzisoke ka wambila utsawe Faransa na Komori hamba tijotsa we Komora ukayo ndensi hangu tino Johnny Trai womana azala Faransa quelle fierté mbriyesh mtsitsome da bonala nsujini shayo dio naona yabonga mamanda o na monwa katirika onasema chizasola kanti wana hatuonsi pia vaozeteni wahimi harmazenyi dozini wala wana wa Faransa tawatsuparwenda Komori wajuso ze drapo norenda je Komori ngofrukasi wasaze free sorko kanyizo zokaje mimesha mashangu shafaina shila wanahangua wodwe na mbio kaasisi maudi sile joka ma president parce que ngwa ele wao kainukozi kao ngio noble ngarisedo wana wa violewa ruahifadhi hamada o anuzijojwazi wa hunde donc ngarijimu yeyo iliri sane zitijojwazi ndumana mraji parce que eke mwana mraji nafanywazo hazelewa bongo jofanyawe manzani wa haujirani aningabo sujet kao il faut ana hatu wao wari alerte rishinderike ma sensible harumandonge kao riji sanganye bwazima sha yebanu yedongo yoka yabwe manaho zenongo jo humsoma de ka humbala mo dem zina ta 3h du matin et faida hundendi le devoir ya maudu ne bakili ndo shao ça n'a rien à voir ne mashara jartsa hun donc ukwezi wa Komor ngami harmo sujet hedge shaika wajibu ndobi tsambabi ne tawana diver ilirla mlane parce que situation isai déborder zenongo ngizo nziro haku ebenge kwezi wananyasi wa Komor tijani mwambie niba nukaya zenongo zilo hedge kaziti nyangu garombo mnyezi mgwe message inu iwaswili linu tifitna na wadrese haraka wahunde mwaye ya hoan raduhazi walomaka watsashwa mamshana ikaonge joka kari unezehema wado sana wehenda welar mazetant bango alembele yao ngwa tabi hao mirondo nkio mile mrumdu hazi wa mahamengo miranda arunama reagumengo mitsano mengo mine deja bangu tsoshindwa n'en parlons plus yende ya hime bahanu yalembele mpandwe mabo ata wajoko birandu majana maili ngende mshanani ngamfikiro mndu wangu joko kamrindi kujorubu hevazia yo problem zero wazaza tu separei yezinu zija hendi lewo yinu tongoza heze hoteli zenongoza hembendwa hula abo andro pyangwa jitsa honzi ani nabo makaze ndongozi he yakazitsa mahali wandu wanjingo atemanya yo vihe ya façon c'est pas que maka ye vihe ya Shabanu malehe yao hondi hoba mshahara yao hondi houlo maisha Shabanu Komori lila kaburi lila kartsuli vumbua hakabari mruka na mshahara ngajo ambo kashe ndushinungi shohali msushi ndo shula wa mulo shilo na banemba bahati ya heze nsinku ngabwe shangali ngabwe sharahisi awiwi kuna paronja harma magazo tsoeza zenongo pia ngotso jonre nsole ya 1 euro unre nsole ya 4 euro yabwe shwangi wa hahu haukawo shele yokanga bo uloha mbwani na uloha juu she problem ilo Komori zenongo pia zitsona nsohari manivo nzima ngasi amandro alibo mshahara ministre yabwe heli yemfini lo majana mane de helu tingo joso shindo ni shomjini unde majana mane wondo mtsini ngei hebo juu shakuna hundra majana mailu ka lindele pwere lindele ndela onemri kao katsina mba mwaye inunde tijindi ini indele ndela onelo ne mwaye shazenongo pia sawa Komori na yoti de helo mala pia kofani wotsoto alile uloona ne utsina donc yaboko ezi wa Komor kaujaba nunjeni hense ala yarme mafundi bano andu arenge mitsango ndamo heji no andu ahuzaze place za manyahuli
no wandu warengaze nongwe kao kaziti za wawoche no wandu waparoze malipo banki paske nga wandu ikaongo waparo hata mali banki no wende yesa nongo zile hajila nge kubali wao hawibidi wastope warengeze mali zilafanya nongo zindwa jina ilo suala ikaonge bido makati wandu wabalao ndo heji wado sana beiso hata tizamba nyumeni banu siwambio kaya banu nga wandu ndo heji hula watungwenda ulatsa wakati paske gidimzima nzobale wandu watumizi mengo mitsanu yende bahanu watanga makati nga wandu kata katsushinda wambezo abidi wafani donc ngabo ibadeka ngabo atoshindo itekeleza ngabo atsoju atezo abidi wambebo kaburi jubwa mtume ngabo atsoju azedu abidi wambeka ngo arolebwe zonongo izo pia izo ketsu bidi zido hambwe kamwende hula wanadamu waze wao lefahamu ngilo chashaba zetabu zilokomori ko joshindare tene duwa ko johamba donc izo nongo zakaubidi ranguhun kamsamjokehe jingyo mathalani banda mezimiraro msamjokanga nyina mihajitsanu wa wanzihan mdo wapara wekaha mando ndo haruma formation usiku fulani ngarjori mformeni shajuzi sono haruma ye fayahu ana shamoroni haribala nraka helezo abala awolando bejo kashindelew lera jaila we shabala urohaze tabune zenzaya wendo dahoni duanda iba ndongo ndini jokozeshele debidio anruwala bwa komori mdo wa forme wado para we jaruma formation waambiwa wazadzatu na baba hatu kama ndo likoli ngamjoka upashia banuna mfumo yabonge bidio harumansu ne nje mwelezi wazenongo andra fanya kandu sanga ukaburi juu kandu ngo arolebwe kandu ngo banu fulani kandu ngo arindo jau zedua mwanzishi ye mdo fanya manafasi kid mwewanika wendo malahoni wonana no wana wajao soma wasomea waziretene wadwambi wafanya se geste senongo zo penso ngo abili mwa forme ava shanga mjomwa balia mwende hula wanro wenji ngwa amada soka tondo salaze maiti ngabandro atsojo sala maiti wenji zedua za babala halafungo no mrende seminga swali yao bon garsale meti ngabdo mrambe jambe ngabo kauko atsure tene zilandongo ikao bidi wakati zidone siwa zilandongo ikao ngizo mengoni yani zendongo muhimu za mwanadamu Islamu mkomori izongizo fardu ya mafundo anu pia kanga fanyo darasa wadobira har marevi ani zidoka henu wakati haukanga joka mengoni mweza nongo pia demria swali wanu andu mengomine mwamba wanyi mafundi kakarchadi waza wona mriadabo bado andu watimizi majana matanu wa himasala wa mru ijondo ko bale 20 do wele waweza mba do abili wa jowa swali yondongo nziro ngabo tata ze takbiru zila kwa tujandu fanya ngapi izo pia izo nongo za kaubidi okezo de muhimu do hufa kwa mwanadamu kanzao wa komori rina mziwa rumazenongo hizo ridele ziwa ze ndongo sidoka kamra fanya jange bidake jao kabati mkomorutso lewa wosilamu naba umri ya tavera sharango wakati wa Al-Habibi Umari ije hata mufti Saidi Muhammadi Abdurrahman ije Saidi Twahiri ije mufti wa Birabo pia ze hai kabati mwana mkomoru tsolewa mafundi wa tambalia pia vanungabo ze wajibu abahande ze wajibu emrieka hosa mfumru fanya babanungari jori kaba nur kalma circumstance ngasina nyasalo arma mijihun wanro pia ngo atambi hao ngafandu yabo mpaka mrenda tsa mrume hala fulani aje nabo yotsi mpaka mru sharifu shangetsi ngo bidi mrika ongole wazeno ngonge ne tartibu ngujoshinda kene sitara yafanyeze ndongo izo pia zo ngo kabida ndo adwe soma banu mafundi wa joba nuwe shindana no arenda zodeze ndongo za johanza mwana mkomori ya somwa donc leonga marumehe jisha yonge tsanganyao zenongo za ibada ne dini abonga mtswamba pia iliri somane rijuzane ritsahe na msaada harumasiri tojua zenongo zozi na mziwa kwezi wanama wa Komor ngamjoka za banu nsende juma banu na homba Mwenyezi Mungu jeronane haruma mada inrajina inshallah taala ikawe mada ijao kamgware hana muwanono bidhinillahi deze mada za husiana neema lezi nizo namba banu za heze problemu za huandome no anruashe ziliwe makatianu nilona dossier lourd ikawe yola dhimardo hamba nrwati dori ndinda wanrwati shangaye fandu weshie wadojuo bahanensi yatu ya saindao ukanga mwanao kaya wanatu walokomorilo wa hezao kwa tia mahali shabangu asukao ngwa ubendo waro mpira ngwa asukao izono wekao hale komorika jaka ukiri leongo atonka amengwa uhama yani ndukatura de master america izo pia ngwa biranona wanruwadini ngwa konsona somi sirini ngwa zitao hija haukaya ngasi harma karne nraji eske nge bidora asume haunga bondongo za taratibu ya izonga zijohe malezi haunga zijohe yonsibo ya kangasari mo situation raj zonongo izo pia buwana wa Komori nganza umakate karjabanu rina mzanera mbilane wanduwa dojua
mkomoringe harmwa upwari mwinji rahaneza muhimu ya bida zifikiri ngani mwambioni yomengo ni mwezano ngozari la tsepedali mkomori mahususu mgazija abampresizendo mahususu mgazija wovantarangu wa mwinji woparingu wa mwinji katwanza ya kubali yabo ya alaya nabo ya liyo nabo ya nzo yende shangwa nzekari yende waye ye marija wabaya zemiji wanrupie ni mdungu nzo kende halinu batsundule kotiti vaya utivale gauni zanongezo pia zideborde wanrupia kabatsujwe plasahe na uom suiba bwa komoto kwezi watukufu gamjokaza banu harme mada leo rijalo nane harma mada zindwaji na humbeshan marahaba nikao mundo sibra mkansiri hadisi rijeri rejela ni wakati wa saa tena. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.